matjhaba ya Botswana ka kutlwano le kagisano e bopagantswe mmogo. Tsogang, tsogang bana, tsogang, ema basadi, ema ntlhagafala, re kopanele go direla lefatshe la rona. Tsogang, tsogang bana, tsogang, ema basadi, ema ntlhagafala, re kopanele go direla lefatshe la rona. Ha re direle jalo, moruti Temane o tla re tlela thapelo. A re lapeleng bagaetsho, Modimo re ra le morwa le moya o boitshepo Modimo re raetsho a maatla o teng. Pele ga tsotlhe le go fela kgonagatso ya gago mo go tsotlhe di re kgwanna rra. Tswelela gore goga, tswelela go utlwela botlhoko, tswelela gore sedite, tswelela gore go tshepa kwane kgobolo, lopa seo ka botshwadi jo bokalo e le ka Re ka roba maoto batsadi ba me. Marela khole nya khoya lenzi le mihela gono ho mona kwenye e tla re pele ga re bitsa raitsho seeletso gore a re amogele yene khwara gone ha e tla ropella pina e tla beng emisa raitsho seeletso gore a tle gore amogela.
Let me mention that this choir was formed when we laid to rest our mother, Debbie, and the choir was formed. My kito ng kuyenki se ramani ay sosere so kalamo ko din. tiro e kana e ya o tanne san tshwanela gore bone ne hano e le nna ba nthumileng go la amogela batlotegi ba ga morago ga me ke bona baruti ba kereke ya here is that no here moruti kereke ya IC FC IPHC ba kereke ya IPHC ba morago ga rona batlotegi o thusa tautona motsamaisi wa ntwa ya palamente yo re nang le hano wa puso e ntšha le kabinete ya lona yotlhe ba gaeso le phaketse le tontokile ka maina a lona le maemo ha re leng teng ke go tsweledisa mme ke re ke a le amogela ba ga mmaeso ba gaeso mo kgoteng ya lonae la itse mosepele wa re sa leng re tswa ko gone ga nne re le ka nako e le ya bana ba Israela nka gore re lewatle le lehubedu re le tudile lewatle le lehubedu re le tudile ba gaeso bao ba neng ba re setse morago le dipitsi tsa bone di ile le metsi ebile baegelpeto ba le ba neng ba re setse morago ga rena thoro wa bona gope pesalema ya ntha ya re go sego monna yo sa tsamaye mo tseleng ya baikepi le ha e le go nna mo setulong sa basuti ke solela gore re lile ba gaetsho keledi tsa rona ga di a phimola kope diphemotso ke o fa modimo se re nang re selela matsing leno
modimo wa se re neela kana o setse o se re neetse ga re bole go nna ga re lela gore bona kgota e ka bo e tetse jaana ka ga re nne re tlwaetse ka teng ga re a tlwaela kgota e go bo e nne e le tota nako yotlhe re tlwaetse e tala jaana ga beng ba rona ba santse ba lete mo pusong ya ga rona ya sengwato mme ka modimo o sa jeng kabo sengwe le sengwe se boela mannong e se ka bothale ja ga ope e le ka ntateng ya gore go ne go rapelwa go thwahetswe go ne go rapelwa bosigo le mosegare go thwahetswe le ga ne re palelwa ke go rapelela mo kgoteng ye ka gore e ne e tswetswe ra ba ra simolola ra rapelela ko ga mong a rona ko jarateng ya gago ne le maithobogo ka nako eo re sa itse gore re ta ba re te re ne le kgota ya re ta kgobokana mo go one ana re rapela mme itsile nako ba gaetso mong a rona ke yo ga pele ga rona o re e buletse legano re ta simolola go tshwarela merero ya bogosi ya ga mmangwato mo kgoteng ye ka ga a buileng ka teng o rile re se ka ra boiga bja re se ka ba re akanya sepe ga re ta go tsara mo kgoteng ye re tsena re gololesegile mme ke utlwile le mothusa tautone le mo palamente wa rona yo totegang wa local government a re tsweng mo dipoigong gobaneng bone ba pusong ye ntšha ba tile go dirisana le dikgosi ba ikaeletse go dira le dikgosi ba itse dikgosi e le motheo wa lefatshe ebile a sa be wa kope kgosi gape e kope ba re o beilwe ke modimo ne ba bua maako a ntseng jaana maoko a re a lebogela ba gaetso ke gone mo ke reng ke la amogela ka maoko a ntseng jaana gore kgololesego e gorogile go thwa re tshaba go bua go hedile go hitile le noka go thwa re ntse mo malopeng maitsibo a re bo re susumetse go hitile le noka re tsenye mo pusong ya kgololesego ya botswana jo boswa ke sogola gore modimo o re utule ba gaetso o re utule e rile ka di-30 tsa October one o re sa o dirileng sepe wa re utwa tota wa re utwa wa ira gore morahi wa one o dira thato ya one mme a diragala so ke rumile gore ke la amogele beng ba me mongame ke yo o gapele ga rona o mo setilong sa gagwe o simolotse o ne a ikana ka di-21 tsa septembere ga ke a thwa boela ko South Africa o tsile mme ke yone o gapele ga rona ne ke re mo amogeleng ka megolokwane ya mentsintsi hela thata a mogolokwane o lela ba ga mmangwato a mogolokwane o lela tšhaba ya Botswana ke a le leboga a gonne jalo thank you re a leboga thata ra leboga thata motsadi ka kamogelo e kalo-kalo ga re nke re senya nako e telele re na le motho yo ntseng a lomaganya tirolo ye e le monna wa go tshosa raitsho Nthebolang mo nakong e ke tla mo kopa gore a te ka kwano a te gore itsisi magosi a ga Mmangwato
a re openg diata tsa rona batsadi ba ke ba ratang thata. That's right. Maki simolole ka go dumedisa botsadi jo bo ha go tswa ko pusong ya rona bo ministera le speakera ke hadime ke le moge go sekgolo a rona mo khoteng le bothebo monnawe go tule ke te go le itsisi ba leng teng ha ba bogosi mo khoteng ma ke simolole ka lelapa le Rakgama ke tatogela ene go sekgolo pele ke tsene mo lelapeng la borangwana gagwe lapa la ga Tshekedi le go na le Masea Kgama Seretse Peter Kgama o haisitse Kgama Rasebolai Kgamane Sidiereng Kgamane Serogola Seretse nya le ska la Kgamala a se le sa ka ntse ga se balwe Seretse ke dumela gore gona le poloka kgolo ke ba ilele a ke tsoro wa ka mme ke mona mogolo le mona akere bekere Seretse ke ba ilele Mokutshwane Sekgoma ba ga sa mela ba bona akere thero ba dirwang ba bangwe ba ta intshwarela ka gore ba ga same a ke ba bone a ne ke ba bona ne ke taba ba laela go a o ithako letshego le emante mme ke ema gone ho ke bone ba ke ba boneng bao ba ke ka le ba itsiseng ke a leboga ja naledi Kgama a morago ga meha go na le Naledi Kgama o kae gate go na le zonk molwa o teng ka ga le ene le ke le thokile Ratadi ke bone bana ba Sekgoma ba ke ba bonang bao ke a leboga ne ke lebetse motho mosadi Thank you Renthebola ra leboga o ratile go tshwara molato a togela marona mosadi mogolo ke a ke re mo Setswaneng jaanong bagolo. That's right. Ma ke to kiri alo batho be tshokere kana re nagano jaaka go ne go sipiwa borangwane mo nakong e konta go senyana ko mma ke kope
ke o diotse ma ke kope rangwane mokutshwane a sekgoma a kgama a te go re ba lehoko mme mogolokwane o lehela jalo go ithella taga. That's right. Oh. Mathata ke dio tse gatwe di na le mathata mo ngame. Oh, okay. Sorry, ke tudile mo batho ba botlhokwa mo Gat o ye kwa. Oh, no, he's covered. Thank you. Ke a leboga. Host. Bana ba ba bogosi ka gone kgota ntha re itse le kgota ya ditima modimo le mo gone e leng kgota e tona mme ga o tsaya Botswana go bo o tsaya Keraga Mmangwato o tsaya Serowe go mo kgaoganyagane ga ke re gona le se ba se bitsang ba re cardinal points kore ga o leba ga re leng teng e le bogare o bo leba ko south ke ra ko east re mmogo ke yone metse eo yotlhe le kgaolo eo yotlhe e leng ka tlase ga ditima modimo kgaolo ya south e bapileng ka go nna ga bona ke kgaolo ya basimane kgaolo ya north ke kgaolo ya Maalos kgaolo ya west ke kgaolo ya Maalos a ngwana dikgota tse nne di nologatsa tsamaiso ya puso governance gore ka go arolla jalo e re nako e tshwanang ye e leng pitso ya gagwe re kgone go nna jalo ra bona gompieno le ga re ntse ka one mo thalong letsogo la gagwe le le ka ga molemeng ke ditima modimo le basimane ke yone tsebe ya gagwe ke yone pelo ya gagwe tsebe le taolo le kgakololo tsotlhe di tswa ka ga dikgoteng tseo a kagiso e nne le yone ka letsogo la gagwe la moja ke maaloso le maaloso a ngwana ke bone ba e leng bagotsa mollo mo kgoteng bogolo jang ngwane maaloso ke bone ba tlhabang ke bone ba e reng go tae soke le kampala tlhabanna go bo go emelela bone letlhakore la maaloso a ngwana le maaloso letlhakore la maaloso a ngwana ke la ga sekgoma la ga tshekedi letlhakore la basimane ke la gagwe ene la ga kgosikgolo la ga kgama
letlhakore la ditimamodimo ke serangwane bogosana jo ramere ja gakgamanyane monna ya kgama mathiba re mmogo letlhakore la maaloso ke letlhakore la gakgale re mmogo ke yone kaloso ka gantseng ka teng mme re gano mo tshokologong eno ga re netegaditse jalo ene ke sone se reng mo go nneng ga rona jaaka ga re ntse mo mapakong a ke ne ke utlwa yo nang a bitsa gompieno bangwe ba tshabile boikarabelo a ke itse gore ba batla ke itse ra mpho e ngwe teng ga se kwa ka banga le teng mme fela jaaka ga nno le utlwa a bitsa mo letlhakoreng le la mapako le leng gone ko ditao di tswang teng bone bogosi le serangwane go itshoma bone pele e be re ba re ka ba bitsang eo le go kola sethanka ga le supe nyenyagatso makgwa a eta re go na le the knights ga se gone kore ke ba gaka ba sethanka ba e leng bone ga o bitsang bone pele ke bone ba tlhabane ba batona jaanong jaaka ga go ntse ka ga mapakong ka ga gona ka ga letsogong lele ga serangwane se wetse mo mapakong segosana sa basimane le segosana sa ditimamodimo se golesegile pele go bona gore ga se tlogele diphata sa soma ga gona ope molao ka letsogong le la gagwe le jaaka ga la go ntse re bantsi ba ba sekgomakgabi bana ba gagwe mo maalosong a ngwana mme re a itsane bogolo ja rona ke jaaka lo re bona le mo gompieno ka ga re ntseng ka teng ke yone tsamaiso ga e le pitso a gagwe jaaka ga gompieno ga go thona gore ko baeng lo reng ba teng kwa motho o tshwanakanang le tona lo mo hetlota a tle go bapa le ene ga go thona ebile ga se moila ebile a gona molato ke tlotla ka gore go mmao mo dira moeng mme e le mong a puso a ke re a go a lebaka jaanong ntlha eo ga re ka e baakanya ga ke bue ka diphuthego tsa tiro tse di tsileng go tla tsa tla bang a le kwa ka paka tsotlhe le baeng ba gagwe dikgosana tsa rona tse e leng baemedi lo a ikitse ga lo baeng ga lo rone ke go itse dikgotla tsa lona le go tla ka kwane kana go etelela ba e leng dikgotla tsa lona mo go nneng ga lona ga lo rone ke seo go lo ba lo le baeng ka gale o ka re go thona ebile go ira gore yone taolo e re e bonang le go ikobela e neng ke thiphelelong ya teng ga naga ga eo mme ke eletsa thata gore boeng ja bone botswe ga ke re ke bone bogogi ja rona jaanong ba nnelang ko ditilong tsa baeng ba siame jaaka ga ne re bua ga gona mathata mme sa ke eletsang go se netegatsa jaaka rangwana a na a bua go supa gore o mo setilong sa gagwe lo a itse lotlhe gore tshegogatso yotlhe ya molao e ne le ka ga tlase ga the mercy seat ene ga nneng tao e leng teng e phuthetseng teng ke gona ditshegogatso tsotlhe di neng di a teng so ne go tla bo go le thona gompieno gore re wetse kwa a setle go gata ga ka gore masego le matlhogonolo otlhe a botlodiwa ja gagwe le ditshegogatso tsotlhe tse di lebaganeng ene le taolo ya gagwe ne di tabo gongwe di tla go kwa ke pelo
mme o gane gone go tla go rurugatsa seo le leiso le ke lone le bokao ke lone tulo ya taolo ke gona ga re tsaya melao ya rona teng se se go segileng mo gompieno go ka bo go le molao go le moleng ka kaone ke lesedi and its judgment le katlholo le tao yotlhe mo molaong mme ga mollo o goditswe ha tsela e re tsamayang ka yone re lebile setilo se re lebile bonno ja gagwe ga re mo hete ka ha dikgong tse di bewang di bewa jaana ga di ka go ene di ka tlatsa mothapogela ga o batla go bua le ene o bua nae o khubame o lebaganye nae o kotame serete ga o hete ka kwano sa bobedi sone setilo se se tshegogaditsweng le leiso le jaaka ke buile ka dikgong tse di amo teng le mollo o ke reng ka paka tsotlhe o e neng e le tao o neng e le bogogi jotlhe o dikhutsana di neng di hepiwa teng a ke re ga ntse o re takataka o kuelela ko nteng ga go supa tsela no no supa gore kwa lwa re tala e tshabelwa kae tabe e tshabelwa ko kgosing e ne e supa sone seo jaanong ka jalo ga re ka boa ra itharabollega ra lemoga gore re rurugaditse ebile re supile gore setilo sa gagwe ga se nne kope le a re dirile diphuthego a re hemeng go ralala leiso a re le tlotle a re le tsamaye ka go tshwanetseng ka teng ga re ka dira jalo a re nne sente borre dipora di kae mo kgoteng dipora di kae golo mo ga go tlhola re ntse ditulo tsa dipolastiki go ka re go ne go ka wela mo tsatsing leo ranta bomme le baeng ke bone ba ipharagatse mo diphateng ga gona molato mme a re boeleng mo setswaneng sa rona re boeleng mo tsameng mme a re toteng leiso le e le lone le tao yotlhe e leng mo go lone seo nka itumela go tswa gompieno ga ke bona re diphuthego di ne teng lo tila go loga le go sisimoga ke ka itumela thata mme ke re ka one magoko ao re tla golola gore se ke neng ke batla go se lebala kese kgosi o ne a bereka kana o bereka ka mephato mo ga mmangwato bokao jaane ja ntlha ke one e golaganyang bolekanyo lwa ntlhaloganya ke gore e golaganya bolekanyo mme re arolotse gore bolekane jo bo bo siana ka ngwaga di le 5 gore ga o tsaya ngwaga 40 wa go tsena kwa o itse gore ba batlhano bao mophatoko mme ka one mophato ka one la ntlha kgosi ene a kega bolekane jo o itse re no bo thusang kgalemelano ga o le molekane re re o tla re sega tsebe o itshwara janne ke gona a ka ne re betsa mokgwa a Setswana ga go na le ditiro tse di tlhokang gore re di tlhakanele mme re be re bitsana go bitsana re le balekane ga go molato o le mongwe hela ga o mmema mophato go tla go ga ditiro tsa setšhaba ke seabe sa kgosi
jaanong sa bobedi ko ntleng ga bolekane mophato kono kgosi a neng a dira ditiro ka ona. Ditiro tsotlhe tsa boutlwelabotlhoko tsa neelano tsa eng tsotlhe ditiro tse neng di tlhoka se di se tlhokang tsa tswelediso ya ditlhabololo fela ka re bone moeng gore o dirilwe ka mophato re bone masokola o dirilwe ka mophato jaanong ntlheng eo e ne e netefatsa gore ka mophato o o itlhaloganyang kgosi o na le letsogo le le boheto ga o bitsa a o mema gore ditiro tse o di dire mme sa bogelo gape one mophato ke one e neng e le botlhabane ga o bolotsa o boleletsa ntwa ka nako ya ditlhaselo o na itse gore ga a kua o kua mophato ene ke one o tla etelelang tshireletso yotlhe so ditiro tse tsa ntlha tse di tona ko nteng ga tse dingwe ke tsone tse re nang le bokao ka tsone ko re bolekane ditiro tsa kutlwelabotlhoko botlhabane ke dilo tse neng e le tiro tsa mophato mme ra leboga kgosi se re tla se go bang pele gape ke gore mo mephatong ye go na le mephato e setseng bogogi ja ene bo ile hihile mme re tla tla go ena gore o botlatse jaaka one magetsa kgang rre gae mme o teng matsosa rre gae mme o teng re tla go baya pele maina gore e tle re mo phuthegong e tlang gongwe re tlhabolle seo ko nteng ga go eletsa gore ke nako mongane bana ba gago ba alogile go nnile phatlha e ntsi ga gare ga mophato wa bogelo mme go tla tlhoka gore mephato e meraro o e bitse e tlhope e tlhome e be e kgone gore phatlha e o ithile re tla tla mo go wena mo malatsing jaana ka one magoko ao ke tsaya gore kgosi o na le seatabong a se bua le lona go netefatsa se le go simolola go ntsha ditao le dithata tsa gago a re boa mabeleng re mo utlweng kagiso e reng ke a leboga kagiso e ntle re a leboga ra rona ke ene professor wa rona ke ene Plato wa rona ke ene Socrates wa rona ka gore ke motho o itseng go ala mahoko ra tsere ka botswerere mme re o lathela sengwe se se botlhokwa re nthobola a ke lathele sengwe ke baakanya sengwe kana ne ke thomaganya bana ba ga Sekgoma ka go tsalwa ga bone go tswa ko godimo go a ko tlase mme ka gore ke bua ke ba leba bone go tswa ko godimo go a ko tlase mme ka gore ke bua ke ba leba ko ba leng teng go ra gore ke heletse ke ira phoso ke ha ke gadima go ra gore ke husitse ene o na eme ha kgosi Phokontsi seeletso yo e leng gore nka be ke mo tsentse ha morago ga Mokhutswane Sekgoma ke dumela gore ke yone phoso e ne ke e dirile ke ene ke dumela gore ne ke mo tudile le ta intshwarela ga ke itse gore a sepako seeletso ene o teng ha ka gore ne ke tshwanetse gore ke be ke mo pataganya le rragwe e bong Phokontsi seeletso ke ne ke bala maina ya ka ke ne ke a bala ka botona ja bone go tswa go motona go a ko tase le nkutula ke re le nthaloganya ya lalo ke a leboga batsadi ba me kana mahoko okay
All right. Thank you. Mma ke la kgolele go reetsa ga ke le lebogetse go reetsa ke lwa kgolela go reetsa mo go kana-kana a kwa le ikopele diata mme ka go rialo go emisa ene kgosikgolo mma ke kope mophato wa mahetsa-kgang mophato wa batsadi ba rona o nene bo tabong o emeletsa kgosikgolo ke mophato wa mahetsa-kgang ba neeleng dilo tsa bone ke ta kopa gore le ise jalo selo se mokaolengwe o bue le morago wa gago mme yaka ke tlhalositse le go kwala gago le ka boletswa ga se go tsontse
ya ka boletswa ha sekgotlong mme raetso ka boikobo a o teng se go ratang jaanong tulo e yotlhe ya gago Setana mo go nna tsotlhe. O di setela mo haiteng ya metsotlhe. tshwetso se ka nyana a di haudi ya di siana. There's that folder. Okay, thank you. Terima kasih. Meke semola ka ho dumedisa motsamaisa dipuisano tsa parlamente re oropetswe ke tsa hore la moitsi ha ke romosha le batho ho mona le nna ke batho hore le mmona ka hore o ka ema ka dinao o ema hona ga right. Re na le ba bangwe ba bašwa yaka tona re tshere go tswa ko Magalapi ene ke ta kopa re motse re na le yo mongwe ke tsa gore ene la moitsi e le tona go tswang mo Sorowe ke mothusa tona re Mathothe a gona le ba bang kane ke lona hela good borangwane dikgosana baeng ba rona ba gaetso ke a le dumedisa ka pula ke batla go semola ka go thalosa gore go tsamaile jang gore le mpona go nega ka nako e ka gore ba sala ba mpa mo stilong sa bogosi ka 1979 ke beilwe ke ntate Seretse Khama le rangwane la Petswe Khama jaanong gompieno le utule gore re na le bomang yaka motsamaisa tiro o simolotse o tswa go bua gore go simola ko godimo go ya ko tlase pura Khama Khamani bo ha ke sa ba mo
mo maemo a bone le ta ntshwarela ke bona bo Khamane bo Sekgoma ke ba ilele bo Seretse hela yalo me ha le bona re le teng rothe kgonega re supa tshwaragano mo bogosing jalo ha le gore go na le tshwaragano mo go rona bogosi ha re ka ke re palwa ke sepe go kile go na le modumo bogologolo re bakantse go na le modumo malobayana ra bakanya auta ka ha re Mokhutswane Sekgoma a thalosa tsamaiso le ngwao ba ba sa itseng ngwao ya rona ya Sengwato le ya Setswana ke bone jaanong gore ba ka kgona go tswa mo tseleng ya ka maloba jaanong a le mpona ke le gonega ke la bohelo gore go ka diragala ka maloba ga re ka ke re dumela re le bangwato gore ba ka leka go thuba setšhaba sa rona ga bana gore kgona gape me gape nka tswele ke re nya me a se gore ba kgonne nya ba paletswe re teng gonega ke re jaanong ke gonega ka gore ka 1979 ne ke le lesole ha ba mpa mo setilong government e be kopa go nkadima mo go lona gore nka tswela mo tirong ya sesole le be dumela le be itse gore nya ha ke hetsa go sesoleng ke tsena mo kgoteng ka 1997 re mo gae ne le tautona a ba nkopa gore ke bereka le ene mo goromente ne ke bitsa dikgosana ba ba tswang mo kgaolong ya rona ke be ba ra gore tshwanelo e ne le gore ha ke hetsa mo sesoleng ke be tsena mo kgoteng me ka gore ke kopile gore ke tsena mo dipolitiking re tshwanetse gore re kopa mo go lona ka gore kgosi ke kgosi ka batho tsamayang le go kopana le batho ba lona ko le tswang teng le utlwa gore ba reng morago ga dipeke tse pedi re ta kopana gape le tata le mpolelo gore ba reng morago ga dipeke tse pedi re be kopana gape mo Serowe bo ba re nya ko re tswang teng batho ba dumela gore o ka tsena mo dipolitiking ke be dira yalo ke heditse ka 2018 ha ke hetsa ka 2018 ne ke ra Kgosi Khamane gore ke batla go kopana le dikgosana mo kgaolong ya rona a ba bitsa o teng gonega ke tsa gore o ta dumela gore ne ke rialo re be kopana mo chamber Michael wa mene le gore ke a go simola go kopana le bone gore ke buela mo kgoteng ka 2018-2019 next thing Kgosi Khamane a ba mpolelo gore go tswa go ofisi ya ga tautona gate how batla go kopana le dikgosana ba ska palama dikoloi tsa goromente ba ta bona gore
ba tsamaya jang go serowe go kopana le wena ke be bona hore o ka re gona le mathata ha ke tsore a tswa kae le nna ya ka ke le tautona wa pele mo molaong ke kgona go kopa ha le gore ke a kgakala go palama a ke re ba ntsamaisa ka le bone BX ke tsamaya ka BX mme gape ke kgona go kopa go palama di-fly machine tsa goromente mme tshwanelo ke gore go a kwalwa ko ofisi ya ga tautona mokwaledi wa me ko ofisi ya me ko Gaborone ke ene o dirang yalo o teng honega Mr. Mabedi Letsholo a le moitse ke mokwaledi mogolo wa me for the last 4 years a kere goromente ha le tautona wa pele o nela office ke goromente o na le staff sa ele badiri la puso ke yo tawa ema gona ga ba go bona ba re ga ba go itse ha ke a motho a le bolela gore go tswa Gabane ke molete jaanong go dirwa yalo ga a kwala a kopa gore ke adima fly machine ba re nya gona sepa gona fly machine ga eyo next month ra kopa ga eyo next month ra kopa ga eyo ke bere oga ona le mathata ka re ne ke le tautona ke itse palo ya di-fly machine ko Sesoleng gape ne ke di kgwetsa bo ba re bolela e seng re Letsholo pele ga le Letsholo go no le re Thalerwa ne le Lesole le ene so wa ba itse bo ba molelo gore nako le nako ha le kopa di-fly machine ba re ga dio ga se boamaruri di teng ke bere ya go siame ra itse gore go na le mathata so me ke eme pele go tsena mo kgoteng ke batla go bona gore kgang e ta hela yang bo ba semola go kgonkgontsha beke le beke until lempone mo serowe ka kgwedi ya May 2019 ne ke itsile kwano gore ke batla go tswa mo go bone a ke re ha re politika ke batla go tswa mo go bone tsamayang gape ko le tswang teng le botsa batho gore ba reng ka nako ya teng ne ke sa bitsa dikgosana ka gore dikgosana ga ba tsena mo dipolitiking ne ke bitsa ba ga Mangwato morago wa 2 weeks bo ba ta ba mpolela gore nya ba re o ka tswa mo go bone ke be dira yalo ke be bona gore ka gore ba butse ntwa le nna ke tsile go lwa ke dirisa dipolitiki go lwa go baakanya la nkitse le mponye mo di campaign gore ne ke reng jaanong go bo senyega lutule maloba go no tshwere phuthego ya kgota e le ya tona wa local government re seletso o na le teng le mutula kere o na bua sente o buile sente thata ne ke seo but ba tswa go mpolela go na bua jang ne ke mmolela after ke utule rona reng ne ke mo akgola gore ra itse o no le mo tseleng go baakanya jaanong
ya ka re mo tseleng go baakanya ne ke re nya o siame nako ha ne ke tswa ko South Africa borangwane a ke re bana khona go ta go nthola ko South Africa ba mpolela gore go diragala eng kwano le ha ke goroga letsatsi la ntha ba mpolela re se le tsona le teng ko lapeng le eno na bua ke be bona gore nya jaanong ke tsena mo khoteng ke tsa khota ya lona gore se mo le go baakanya me go baakanya ga se gore ra lwa nya re batho ba ba ratang kagiso re ba ngwato re ba tswana re batho ba modimo ya ka ke buile maloba mpho ya modimo ke mo go rona ke kagiso jaanong gore ne ke utlwile botlhoko gore ba bangwe ba rona ba ka dira yaka ba tswa go dira these two gentlemen jaanong go tana le nako ga ke itse gore leng ke a go kopana le bone ke bata gore ba ntlhalosetse gore ba na kantseng gore ba na dira go dira yalo ka gore nako ha motshwarela kgosi kgolo ya ka go semla ka 1979 go no bidiwa tribal authority kana motshwarela kgosi kgolo ene le mokhatša mokhadi go botsena re lebati akere go botsena kgosi khamani o na bereka sentle le nna nako ha ke batla go tsena mo dikgoteng go no sena mathata ke batla go kopana le lona gona mathata ha re batla go ja Christmas le bagodi mo kgoteng go no sena mathata ka no na itsore yo ke kgosi kgolo ha se ene mo officing ha se ene mo kgoteng ke ene o laolang ka gore ke mo tshwarela kgosi kgolo ke ene o laolang me are o itse gore kgosi kgolo ke mang so ha bana leka go mo kgaogana le nna ke batla go le itse ba lekile go dira yalo ba mo offera ditiro tse dingwe gore a tswa mo kgoteng a ba bara are o na re ha ke se ke mo kopo gore nka le bolela but ke tsile go le bolela ha le go lo batla go mpola o tampola hela o na re ke beilwe mo kgoteng ke mongame kgosi kgolo so ha le gore le batla gore ke go sele ke kopo gore tsenang ka ene pele a le tswa go dira yalo go mo kopa gore a ba ka motsa a ba ka ntsa ke le khamani bankisa go gongwe bo ba didimala ba tsile go go ene gabedi kana gararo ba le ka go dira yalo a ba banela ba mo kwala le kwalo gape le ene na ba araba in that manner bo ba hela ba montsha mo stilong bo ba tsenya yo mongwe a ba dumela gore o ta laolwa ke bone go leka ke kopa maitshwarelo go khankgomola kana ke Setswana go thuba gore senyetsa mo kgaolong ya rona ba semola go dira di-district tse dingwe wala go molato ga le gore ba batla go dira di-district ba re ga go ka ke go change sepe jaanong ya ka ke buile bagaetso ne ke bona gore nya nako itsile even at that time ne le pele ga dithopo gore le ha ba ka tsena gape nna ke a go kgoteng ka gore hanka ke nna hela ke bona dilo di senyega di sa tsamaya sente
So, but fortunately, ba tsamaile ba teng mo kgaolong ya rona ha ke itse gore ba go tshela yang ba itse gore nya monna yo o lekile go ba dirisa gore kgaogana gore thuba jaanong rona re tsile go bereka mo gore go na le tshwaragano ha ke kopana le dikgosana ya ka ke tswa go bua ko stadium Maphakela gore ke go godisa ngwao ya rona ya sengwato traditional dance mino ya setso go boka le mo ditirong tsa temotuo bojanala ga se gore ga o le kgosi ke tswa ba bolela gore ga le no go mpona mo ditshekong go na le ga se gore le ka dira molato le ta togelwa nya go na le ba bangwe ba ba tsileng go dira tiro go sekisa batho e seng nna ke tsile go tsamaya ke kopana le borangwane ke tsile go ba mo pateng nako le nako ko ke yang teng ka re ya ka lutule bo re seletso bo mokhutswane sekgoma bo re kgamane ke bone ba bana le kitso ba nkgaisa ka kitso so ke tshwanetse gore ba nthusa ha ke bereka mo bogosing ke be kopana le bone le dikgosana re bua gore yaanong ra go tsamaya jang then ke ta tswela konte ke go tshwara diphuthego le bagamangwato mo kgaolong ya rona ke utlwa ka bone gore ba batla gore ke ba thusa yang le ha ba sampolela ha ba samta ka megopolo ke tsile go tswa ka tsame go thusa gore go na le di-event go na le di-festival ke sale ke kopane le ba bangwe ba di-cultural festival tsa go thusa banana dio tsa sports tsa recreation ke ra gore tsotlhe hela ke a go kopana le ba bangwe gore ba disa di-investment dikgwebo mo kgaolong ya rona gore batho ba rona ba ka bona ditiro ga se gore ya gona goromente nya mme ke tsile go thusa goromente go thusa lona ba ga mangwato ha ke batla go na mo officing hela ke na mo officing hela nya ke batla go tsamaya gore go tshwanetse go bonala gore nya ra ko pele ra godisa jaanong me ke tswa go ba bolela ko stadium gore ya ka la itse gore ke mo thusa ke tautona wa pele ke na le ditiro tsa go nna tautona wa pele mo setšhabeng sa Botswana so le ntampona mo Seroe le tauto gore ke ile ko Gaborone le tauto gore ke ile ko Moseja but don't worry re ta tswela re tana le ba bangwe ba goreng ba ta sala ba tswelisa ka ditiro tsa rona jaanong gompieno ba gaetso ya ka re le gonega ke batla go supa ha le gore la dumela ha ke re tsamaya ka molao ya bogosi gate go tshwanetse gore ha ke batla go supa yo tsileng go nthusa mo khoteng mo tirong ya me ke ta ko go lona ke bua lina la gagwe jaanong kopo lo gata ka kwano raitsu seretse Peter Khama
Danke. Le kana ha batse gape. Re lekile ka nako ya Kgosi Khamani ho mo tsenya mo khoteng bo ba didimala ba sa bua sepe go tswa ho ne ke re nya go siame go ra hore ra go court re bere nya na ke batla hore ke itse hore ke na le ditshwanelo ke le Kgosi Kgolo go thopa mo tshwarela Kgosi Kgolo hore ke batla hore mang mo khoteng yo ta tsamaisa ditiro tsa bogosi ke seo bobore nya hanka ke dira yalo ka hore ga se nna kana ha ke Kgosi Kgolo kara ba tsa kae hore ha re a se nna ha re hore a se nna Kgosi Kgolo ke mang ha le hore nna ha ke Kgosi Kgolo gore ntate Seretse le eno ne se Kgosi Kgolo ka hore ke ngwana ga Seretse jano ba re nya a utlwetse a re nya ha o Kgosi Kgolo so maloba hana ka re nya yaanong ha re no tswela ka case ko Maun nna ke tsena mo khoteng ke be kwala ka di 29 tsa October ke kwala ko ministry gore ka di 4 tsa November le mantag morago ga dithopo ke tsa khota ke be goroga ka di 4 borangwane ba nkopantsha gonega re be go bona tribal administrator go supa gore nya ke teng ke tsile ga le gore ba batong khana ke ta bona gore ba ta dira jang ke be ta kwano ke be rra le khota re go nna gonega o supa gore ke tsere khota ke na le ene bo bankaraba ka di 4 tsa November ba re nya re bone lekwalo la gago mme ka gore a gona tona ka re ke gone re tswa mo dithopong re ta boela go lona so I think ka di 14 somewhere there ke ha Tautona Reboko a ba supa gore tona ke mang 2 to 3 days later bo ba kopana le nna ba re nya ga gona mathata re ta kwala lekwalo go supa gore re go amogetse re le Ministry of Local Government me gape na ke le ministera ke taya go Serowe go ba bolela gore nya re go amogetse ke bolela bangwa to gore Khamakio ke Kgosi Kgolo wa rona so ya ka le monya tsile kwano ka la boraro so ba gaitso reyo o bidiwa ke itse re la moitse o bidiwa Seretse Peter Khama the younger brother to Kgosi Lemasia Khama bana ba ga la petswe ba ga Tsekedi so ke a le botsa yano gore a la dumela ka gore ka Mantaga travel administrator o teng hona koporota ka kwano retso kene o tsamaisang administration mo khalong ya Serowe a ke re ba go itse ha le mo itse
Sakwape. Segopotso Sakwape ke leina la gago. So wa go draftela lekwalo ya go ministering ya ka letswa go dumela gore Kgosikgolo a re o kopa gore le appointa Seretse Peter Khama go nna mothusi wa gagwe mo kgoteng. A ke raitso o lemogile gore ba dumetse. For the purpose of proper record, na kopa gore go ba le ba 5 ba eme ba re ira dumela ba ikwale maina and then go botsa ra gona le go ganang after that. Ka gore ke ene o itseng tsamaiso ke ta mo kopa gore a le bolele gore tsamaiso king gore re ka mo amogela sente tswelela ra itse o bua le bone. E ke a dumedisa batsadi ka tsamaiso gore khanyete tsamae sente ko pele se ka nna le makgwere go tshwanetse gore batsadi ba itshupe ka go eba ka dinao ba ipua maina gore le ha ba ka nna bathano hela go tswa ha Kgosikgolo ba botsa gore ba ba dumetseng ha ba le 5 ba siame ha Kgosikgolo a sona a bona gore ba dumetse o ka botsa gore mme go na le yo gananang ke gone re tabore itsorinya mora ho to dumetse ke a leboga. Jaanong gate ke supa ba le 5 ba ba dumelang. O bata maina a bone a kere ba ka taka kwano ba bua gore ke bomang. Le ka ithopa ba le 5 ba ka taka kwano ba bua maina lona gore o ka kgona go kwala ba bangwe ke ba 1 2 re bata bomme gape a gona le monana yeah 5 hela 5 top up 5. Are you ready? I think yeah. Ra semola yaanong kwena monana gere o monana gere o bua leina la gago right. Ke bidwa Bishop Morategi Selapa mo kgoteng ya Botalaote mo Serong. Ke te pelera mora kwala o mutule ai bua gape ra tswara go. Ke bidwa Bishop Morategi Selapa mo kgoteng ya Botalaote mo Serong. Good. Morategi Tsama molela o bo bua gore ke a dumela go tatsa gore a nne kgosi. Ke a dumela go tatsa gore Seretse Peter Khama a nne kgosi. Kgosi ke nna ore a nne mothusa kgosi. Tsena bolela e ke te pelero ama etsa pele. Ha hedi tsong bolela. It's okay. Bua right. Ke mhaladi go tswa ko Solwane. Tseletsa le ntse. Mhaladi go tswa ko Solwane wa boraro. A wa dumela kana? Ke a dumela gore Peter Seretse Khama ene mothusa Kgosikgolo ya ga Mmangwato. Dumela batsadi. Dumela batsadi. Ke bitswa thuso ke setse kae? Ke amogela gore kgosi ya me e bong Seretse Peter Khama e nne mothusa Kgosikgolo a rona. Thank you. Set 5. So we need 2 more.
Next. Dumelang batsadi. Ke bidwa sebetedi modimane ko kgoteng ya botalaote mo Serowe. Ke dumela gore Peter Seretse Khama ene motshwarelela Kgosikgolo. Muthusa Kgosikgolo. Thank you batsadi. Muthusa. They say the first one, and then the final one. Okay. Okay. Ke a dumedisa ba ha Mmangwato. Ke bidwa Tebogo Mathodi go tswa ka ha Maloso. Ke re kgosi ya me ha o rialo ga ke na la ha le pelaelo epe. Ke dumela gore Peter Seretse Khama e ka nna mothusa kgosi ya ga Mmangwato. Amen. Ke bidiwa o senotse o fentse mo khoteng ya Makolojwane. Ke a dumela gore Peter Seretse Khama inne mothusi wa Kgosikgolo. Amen. Ya Mmangwato. Kgosikgolo ya Mmangwato. Dumelang ba ga Mmangwato. Ke bidwa go senyegile Phuthego mo kgoteng ya ditima modimo. Le nna ke a dumela ka botalo gore re Peter Seretse e nne mothusi wa ga Kgosikgolo. Amen. Any objections? Hona le ba bangwe ba ba sa dumelang gore re Peter o ka nna mothusi wa me. Nyame go siame ke tsa gore re heditse right. Thank you very much. Thank you. Thank you. Me ba gaitso. Nako ha ka manta gora gore re ta kwalo go ministering re kopa gore ba mo appointa, and then ha ba ka dumela ke tsa gore ba ta dumela, then le ta utwa lentswe la gagwe. Me go na le diphata tse dingwe tse pedi me a ke no go di bua gompieno ka gore gatwe di tserwe mo kgoteng ya rona di hilwe ba bangwe, so ra go kwala gape re kopa gore ba di busetsa mo kgoteng ya rona. One critical vote that we must declare is to declare publicly accepted. Good. Jaanong re ta diralo nako ya teng ke ta le bolela gape leina gore maina bone gore ke bomang. Re Peter Seretse Peter Khama o ka boela kwano gape ra itso ne ke re bata utwa lentswe la gago mo beketang kana leng hela me ba santse ba tshwanetse utwa gore a wa dumela gore o ka nna o ka wa dumela go nna mothusa Kgosikgolo. A wa mogela thu ba ga etso ka dumedisa a elene le ba ga etso jaaka se simolotse
ne ke ema ga ke re ke le itsise gore jaaka ra rona kgosigolo a batla go nthoma mo tirong yana a ntseng a le e bolelela nna ga gona nka gana jaaka na a simolotse a batla go nthoma ngwaga tse di hitileng tsele the past 5 years ke ile ka dumela nako ele le gompieno ntse ke santse ke a dumela a ele lele. Thank you. Ke mongwa ya borangwane yona nthola kgwedi le kgwedi nako hane ke le ko South Africa, so le ene ke amo le boga hela thata. Ba gaitso kare ene le tiro ya gompieno ke a itumela hore le itsile ka dipalo tse re ta kopana gape motsamaisa tiro ke ta gonela ke ta busetsa tiro go wena ba re itumetse hela thata pula. Ke a leboga batsadi ba me, ke a leboga thata me mo nakong e e tare pele ga rangwane re Seletso a nna le hoko la borangwane ke bitse re Mafote ka gore re Mafote go ta ka kwano kana go ema hale go boka kgosi ya rona kgosigolo re Mafote ke nako ya gago morago ga gone ke a le leboga ka tulalo e kalo yes ka kwano re Mafote mahoko a tahita ko kgosi re kopa gore le eme pele ba gaetsho ga re isirehetse re Mafote. Dumelang Bangwato, dumelang botsadi jame, dumelang Mailaputi. Ko ona Mafote ya aga motho na me aga khuma tswang bashimaneng. Me tota ga ke bo ke sutha mong a me le role mo dithakong. Ka ra mora khama utsile ra leboga ha re no se o maloba ra thola se kgalagadi ra thola ke bo masisi le botsogwane ga ka nke ke rantswela morerong ba ga eno ba le se ba go senka ha lo ela molopo ulela ya ka kgaka ulela ka nthengwe thengo o le sa gonewa go metswele kuno ne diri dialwa yentswe kuile kuno isi ya tumele e tswa go tola metsi mothabe go se gaushi ela le kuno nyora kgama e kuno ena ka le mothulama le thula mehela ga le thabile thula metse ka go serowe ha le thaba ke ha le thokotsa diolwana kana ha le thaba le ka epamela tswana kuno ga se khoma go robala nageng ye kuno yena ka le mothulama orama ke a bo ke ra morena seretse ke mitwano ko ga khongwe ha le mokhoma le ka khoba ga diata seretse ke ngwana ga ga jewe ha le mojale ka dikale se mmogo etalihile kukama maphatswa asikukama maphatswa kukama male ka ntwa asikukama male ka ntwa kukama maholosa khama ke le holosa seretse ke le lola motse seretse a se khoma ke le hala ka ntwa yena khama ke le lola motse ke mo le kana ga seretse a se khoma a khama ha re bo go se ke jo malola motse ha re nna go se ke rata bona elo malela motse ka re ke a go leboga mongame go ga go ngadile ga go batho gore mara ba go to nkutwe me ke le kere mongame a ke bo ke go sitha lero le ke a heta ho ka re na le matshego tshegetsa kgosi kgoro tse nne tse di kgolo tsa ga khafela
kgosing ke sebeso matshego a pitsa a kgota mathate wa pele mošato o sekoti ba ra mtsaejela mtsanyana tsa yone ba garamola mo ikobong metapa e se ke ya kgonnye mollo o tima ba o ra mogote re na le maremo a tadinyana ga a pheta ba ga toutso ga o sepele mananyane ga jele sepe sa gago go mabodisa a matupo nsi e tala se ga mabodisa ye nna ga go fitiwang teng ye ntseng kolobele photophoto go ngadile le mo nthong ya selwa e nna fela go tshokodiwa masilo a pheta tshokodi ga ke borumolane batho le ntatela sekgweng mana makgoto ke matuana a gara kokwe magadimana ntweng meteane e megata melele a ja ga a gadimana go marema le modisa kgoto le mana makgoto ga go iwa ka magorogo ko mophatong ka podi mo thalo ba go tsaya maemo bothe ke ntsi e tala se kgotela dinama ba ikgansi ba temisi ya mafi ba re bone ke ba ja disonka dithowa ke madila a bakgosing ke dimapa tsa morafe go bolotswe merafe o thomo botswana re ikantse matshego kwa ga ngwato go matshego a kgosi kgota tse nne ntsi di a bonala bashimane ba na le maaloso ditima modimo le maaloswana matshego a magolo a ga sekgoma a kgama a gatagata mathare makgabanana le mokgosa mmaphiri a tshokodi go kgoma kgosi ke go diroga tsotlhe rona batswana re tshwana le majathapi la re kgala kgosi re le bogale ga o e kgoma re a seopa sengwe dikgota kona matsopa a motse magosana ke ntsa tse ditona ga di gaketse di ka loma le kgosi danke mala phuti mme ke a heta ke a oketse ga bangwe tu dumelang ke a dumedisa ke dumedisa lothe le ka basotho ke ra le lona maaparakobo ba kwena le bangwe ke tse ke sa balebale ngwana a tshola go le medipi ke motale pula a tshola go le sekeri ke goroga ka pula ke jaaka ke gorosa le dibela batho le tshola thabele golo la bo mmakgama namane e tshweu goroga ka pula le sedi le thagile mo kgoteng yo ra kgama la tshola tse gala fofela maru la ba la itsetse pela fane kgoteng go itsetse pela ga lona ga tsosa le shalaba megolo kwane a tshikinya dithaba dikgomo tsa goroga e se ka magorogo di utwa melodi re ke di a feswa ra re ke ene kgosi kgama wa bone kana ba bona ka mathora a kola jang re kgama re ba re mogopola re ba lantso le fika lo ka me morafe kana ke ene so ka maditšhaba ha e se ene ba ngwatole ka nkgaletsa moshimari isa kgamelo sa keng go ne le serogola ga go itse ge se retse a le re mashika kgamelo kgoteng a šiele namane e tshwe e dutse setiro mabogo ka re ke ene kila molelo magabala le olo a maabane yo a se ka isa letsogo ganong ha e se fela wana mafie ya kgome e khunwana nna ga re bokgosi mphile ke kgosi re bokgosi ke kgosi go boe re o kame morakgamane o nna ka go bala dingwao o se tshabo tau ihamotse mariri ga nke e kgomogela e sa gotwa o moruta molao wa lefatshe leno bana ba ga mmamana e seugana ba bidwa makgalagadi gora ka pula phuti ya leboga le ga tshelago ke seo ka ditšhaba tšhaba di wa ka iswa fesele la gago amen re a leboga ra rona jaanong jaaka re thwaile tsebe motsadi wa ripitelela baga maoto ka a ko ira ne ke re o ka re reta mo re tile mo bokhutong ja tiro a gompieno mme go na le mahoko a matona ba gaetso a ke itseng gore a mo dipelong tsa lona ne ke batla gore le tswe ga le wetse mogopolo ka gore le ntse le itse gore le ga re na le rraetsho jaana o na ntse a le banye ditsheko tse di mo emetseng tsengwe re raneng re mo utlwa le ga le ko high court re mo re utlwa go twenya o buile tsheko ele e tsholotswa kana e hedile mme go ntse go na le tsheko e nne e setse gompieno e re itseng gore ke tshwanetse re le boele gore e tsamaya ga kae ba gaetsho le le ba ga mmangwato e go twenya dithobolo mme ne ke re o ntse go setse kgang nngwe go rileng ke go le montsa teng ne ke re le ntse le itse ba gaetsho gore o ntse a na le case e setseng e kileng ya re mo leng ga re ntse re le ko ntlong ya go kane a ne a boela ko ga borone ko go bo go tunya e be e tswa malatsi a tang jaanong nna a kopa gore ke le bolele le gompieno gore
tsheko eo baemedi ba gagwe ba mosongolo ne wa mmoelela gore ga e sa tho e tshela lone ile la jalo modimo iphimotse bona nna re ke a le bolelele gompieno ke a leboga bagaetso ke a leboga ra rona mme mo nakong ye bagaetsho re tabo re kopa moruti His Royal Highness the Comforter Modise of IPHC gore a te gore tsela thapelo ye re tabong re tswala ka yone mme ka ile moruti gape a tswa kwa lehatshele re bapile nalo ke tamonela nako e re tabe re tswala ka thapelo Mike yo ha go utwale okay yes. Ke ne ke rialo batsadi kere mo nakong ye re tla bo re emisa moruti yo o kametseng kereke ko South Africa His Royal Highness the Comforter Raitsho Modise gore a te gore naya lehoko le re tabo le kopane le thapelo o ka tsholetsa jang di go atas gape ka di go tlase o ka isa go dipone gape Sitsempelo Khana jwale bana baha baye gata bazamuda hebe joko hebo bebe sigarwa kasepetin hallelujah lebitso la modimo le bakwe lebitso la modimo le roriswe la buitse mahao wa modimo o mohau akele reng be wa modimo ke kwetsae ka ekaba weni mulomo oka obo ole na yesale Hompitela Kemaketse Vela Nayesale Hompitela Kemaketse Vela Modimo Ono pumane Telenyata Atleo Sale Fati
Jintadile Kefedile Egutlo Nagepela Kematela Bosawana Afela Epela Ematela Hallelujah. Lebitso la modimo a le bakwe a le roriswe lebitso lena re kopane fana ka mogau wa modimo bana ba ntate ke ka mo rona ke setlwaedi gore ha re kopane yana re bine mogau wa modimo re lebohe matla le boholo ba modimo ka ba ke la gore re seo re leng sona ka mogau wa hae kopano ena e bile teng ka mogau fela wa modimo jalo he bana ba bo rona ba ko bonna ba etso today ha ka tla monna ho lona as a leader of a church but as one of you ke tlile gae and I feel honored today to have experienced this occasion to serve under Kgosi Kgolo from Kgotlaetswe ke a Tlhalerana. Ba ra Modise, the IPCC ya Modise, re tswa gona mo Serowe. They migrated to South Africa. Yano ha ke tlile mo ko mongwe wa lona, I'm not a foreigner. Le nna ke Motswana. Ne ke batlo fitisa kganyo fela. Gore linkitsi le lona ke litsi. Jale ka go rialo fela ne ke re Tautuna. Ke a leboga. You touched me, your story when I was at the stadium. Your story really touched me. Ka swana gatte motho ha itse o isenaga. A kere. Re batswana ba go South Africa mara swana ke swana a kere. A kere. Se se leng teng rona re sontse re itse re tshwanetse gore mo ntho engwe le ngwe re etsang re beye modimo ko pele le teng lengwalo mo Daniel wa bobedi Daniel chapter 2 verse 21 to 22 God is the one that raises up kings. He changes up seasons, he installs kings, he removes kings. And we move again to Jeremiah, my favorite scripture. Jeremiah 1 verse 5. He says, I knew you, I anointed you a prophet before I gave you life. The anointing happened in the spiritual realm. God didn't have to wait for Tautuna to manifest in the flesh, for him to anoint him. He was already anointed in spirit. And that anointing is irreversible. There's nobody, no man, no hate, no amount of hate can change that anointing. Ke ka mo re reng o mohau wa modimo ke kwetsa e ka kana ntwe tsena kaofela di etsahala ka bekeng la mohau wa modimo jwalo he nna ne ke re Kgosi Kgolo ya rona a modimo no sa sitweng ke letho o go tlhonolofatse o go etsetse ka mo kopang ka teng o go fe botlhale o bule mahodimo a naga o tsholele mo yona o halalela o go aparele the light, be the light. Ka ba ke la hore ha le gore your familia le mangwalo ha gona kgosi e ne sena mo profeta modimo na roma mo profeta go khosing tsa mo botsa kgosi jana. So it's important that the king has reverence to the God. Ka ba ke la re o beilwe mo for the sake ya modimo gore a ete setšhaba sa modimo po pele. Again ya no ne ke kopa gore a re tshwaraganeng le rona re ska etsa gore mosebetsi wa Tautuna Kgosi Kgolo o nne boima ba motlhofo. And ntwe ke ratang what I would love to applaud you ke kagiso kutlwano unity is power. Wa bana ha re utlwana re le ngata engwe bona a gona ntwe ka re tlholang
ke senya ke re yalo ke a leboga. Yes. Ne ke kopa gore re ka ema ba botlhe re tseye mosebetsi wa modimo re o khutlisetse ko modimo. I feel blessed that we end the Sabbath like this, with me having to close mosebetsi o mogolo wa Tautona Kgosikgolo. It's a blessing and it's an honor, and I do not take it for granted. Mo malobeng ke buile ka re ha o le motho sontse o ikitse gore o tswa kae gore o itse ko yang teng. Yaanong nna ke a itse ko ke tswang ko teng, ke a bona, and I'm studying. This is part of my journey, and today I feel like the journey has been completed, it's fulfilled. With that being said, ke a leboga bana ba ntate, a re lebogeng, a rapeleng. Mo lebitsong la ntate, mora le moya halalelang, ganya nnete ya bophelo bo sa feleng, ngaka e kgolo ya moya e le ngwana fela ntate. Wena moprista e moholo tabernakeleng ya kgolo lehodimo le leholo tshebeletsong ya hao e tlhomilweng ke wena ka sebelebele fela e seng ke motho ka go rata ha hae. Phelo maikutlo e le go thetsa bana ba fokotseng tumelong. Re a go leboga ntate, re a go leboga Mesia, re a go leboga Kokamaditšhaba, re a go leboga Kriste. Re bitsa ho wena ntate, re inyatsitse pela sefatlhego sena sa hao. Re utlwe ntate, o bule mahodimo ana hao, o tsholele moya ona hao ntate o halelela lefatsheng. Moya ona ntate o raparele, e re bana ba hanyetsang taba tsena tsa hao, ha ba bona kganya re apanyetse ke kganya ena e ba fatla, ba tsebe ka rona gore ka nnete modimo wa nnete o teng wa tshwarela wa phedisa. Hlonolofatsa ntate kgosi ya rona ntate, mo etepele. Bless him with wisdom and understanding. Ska mo tshegetsa ka dira. Re ka se ra fetsa ntate go leboga matla le boholo bona ba hao. Gobane lebitso lena la hao ke lebitso hara mabitso, ke lebitso le phahameng go feta maru. A ko re etse jwalo ntate, o re fitlhele modimo a kgotso mo re sa fitlhang teng. Lebitsong le legolo la ntate, mora le moya halelang. Amen. Moha wa nnete wa Jesu Kriste le matshediso a nnete a moya wa nnete o halelang di be le rona ha jwale le ka o sa feleng. Amen. Ke a leboga. E hela ka tsela ntse jalo ka kwano re mo khoteng kholo ya ga Mangwato go ile gore gone ne re tsile go utwa jalo gore Kgosikgolo Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama yo ile ke ne Kgosikgolo wa Bangwato yano yo sa tswa go boela mo setilo sa gwe semmuso jano ona bua leina la yo tamo thata manjalo me ke supe jalo gore leina leo motswana go ga leina lo le builwe jalo o le supile o biditse jalo Peter Seretse Khama yo ile gore ke masika tota ba tswa mo gone mo seroemo a nna jalo gone go mo khotane ya moruleng gone mo seroemo e le ngwana wa mo seroe ke eno ile gore o tabe ile mothusa Kgosikgolo ya Bangwato tota gone ka kwano wetso ditiro di wela ka tsela entseng jana gora gore ba phatalala jano o supile gore di phata tse dingwe jalo tse ile gore di saletse morago o ta jalo antsa ta di ka ba hela yalo ile gore o dirisanya le bone ba le phatala di kgaolo le tsangwao kana Ministry of Local Government and Traditional Affairs motswana ka kwano go wela ka tsela entse jalo megolo kwane eo e supa jalo gore tiro re iweditse ha e sa le re simolola phakela ko stadium gompie go rata go heleletsa mo khoteng kholo yone ga Mangwato mme tsela e ntse jalo ke boela ka go rona ko studio go ka tswelela ka mananeo a mongwe a Botswana Television.
metsotso e metlhano morago ga nako ya borataro mothetso nkamogela ke ya go amogela se ke botswana tonight re gasa jalo ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone kudu ke ya ga o lebile sa mokare mmogo go simolola jaana go a fitlha ka nako ya lesome bosigo gore mmogo ga re na le dipuisanyo tse e le gore di a boditse di latela le dikgang ka nako ya bosupa le ka nako ya bogero bongwe sa ntlha hela a re simolole ka dikgang tsa nako ya borataro. President Kgosi Khama IV encouraged to serve Bamngatu with humility. Bamngatu implored to cherish and embrace the restatement of Kgosi Khama IV. And in sports, Security Systems defeats